guo na twiro 1 to a mark get set go tutana umira haria exit 11 uye gukorwa hetwo guo nginya cia kwendia ero we hu base nice no we ni no thie nginya ruai gutari mundu racugurika nani fuatetwo ni ihengiri 13 na zikayo habere sidiete because to them I am not naked to them. Nikiona nginya muguruki mutumia no ngithia andare marekagia mutwe ukoroga mutumia onokorwe kiara-ini ena nguo na ena ingi akuite no mundu rume angire kiara-ini athiaga nyitete t-shirt yo na egothie nginya thika na ndari kindu kingi na gutire mundu racugurika na gutire mundu ngirugamia ngari. Praise the name of the Lord. How I pray that today the woman I am speaking with will guard her garments so that you don't become naked, because when you become naked Satan will locate a doorway. Da mother either atumia JCM mutikana reke andu mamenye mwejaga rira makamenya mwejaga makagera hau kau niko gacira karia saitani agerire rira saitani amenyire mundu ni ikara ni athi atari guo na matiraigua thoni akimenya riu ni hindi ngurehe thoni kindu kia mbere kirumi kia mbere saitani ambire gutuma mutumia agae ni giconoko. Praise the name of the Lord. Ni giconoko. Shame was the first curse that Satan caused to happen in Eve's life. So warehwo mugunda warehwo handu Ngai atwire athanite na koiga guthio na guthio gutirari giconoko ona mwijaga mutironaga giconoko. No, the entrance of a woman giconoko giokanirie na Eve mugunda wa Edeni. Praise the name of the Lord. And this is because we are denouncing the female curse. We denounce every power that will bring you to shame. Praise the name of the Lord. I denounce any nakedness that can render me shame. Praise the name of the Lord. Sema mimi katika jina la Yesu ninakataa uchi wowote utakao nitia katika aibu. Praise the name of the Lord. Let us twende mpaka turuke hapo sasa, twende Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 tuanzie mstari wa kwanza. Let us now see how this woman started and invited curses in her life. Kwa sababu matendo mengine tunayofanya ndio atatuletea yale mambo ambayo hatutaki. Praise the name of the Lord. Na nigwenda atumia JCM mugie na ritho ritagwo taria etagwo ta ile ndege inaendaga juu sana, the ego. An ego, and for you to become an ego, JCM wa mama uma ishera ile ya guku. Praise the name of the Lord. Tigana na ishera ya guku. If you want to fly high, stop walking with pottery. Ndungikoro nurenda kumbuka na mutindaga na nguku. Praise the name of the Lord. Ndungikoro nurenda guthie kuraihu with a chicken mentality. If you want to go and fly high, start thinking like an eagle. An eagle nigetha ihote gukorwo ikiona wega ri, the more the eagle iguru muno niguo the more yonaga guku thi kuraihu. Na the ego iguru kurukura ihumuno ginya we otaramiona ni hotaga kuona thamaki iria-ini kundu kuriku muno. Are we together? Na the ego hinyoria yumaga naguo iguru yokaga irorereirie, the focus is the food iria yona, na riria yoka ithiaga aturite mai macio ikahuria thamaki na igacomoka na hinya uria ikumite na iguru. That is the level I want the women of JCM to go, a level where they can go very far for them to see very far. Praise the name of the Lord. The mentality agoko ni kuona haria. Then an ego, it is very hard
kunyita an ego. It is very hard. No ego ko. Ego nyita gogo. Bebe ogu. Atumia aria makoragwo na the ego mentality. Ne atumia otangikiria bebe ogu. Praise the name of the Lord. Todo no ramaikiria meha na meiguru. Praise the name of the Lord. For you to evade, neither urire woko wa gukurehera giconoko abata kundu giconoko gitangikinya. Praise the name of the Lord. Abatia giteo giaku kuria giconoko gitangigukinyira. Abatia maundu maku kuria giconoko gitangigukora. Tondu wona waikara haha na nguku ciko kanyakanya ikanyakanya cikanyakanya ona ringi ona tiwe okwenda mugo kanyakanya o cigikanyakanyaga ona we wikore mwatonyanira hamwe ung'eo. Praise the name of the Lord. Turanagie ing'ani athire ku aikarire ugu akiboekana ni kuoneka honekire haria njaga yaku iri. Shaitani akimenya this is the root. Na wacha niwaambie wa mama, hata katika familia zenu wimenyerere muno no karoraga haria hangiriguka na ihenya Shaitani atonya. Praise the name of the Lord. Kaba wirige na mathirevu no hatikairiguke. No gigacera na mundu menye uyu arorete kunjirigurira. Tondu kiria Adamu ekire aheo mutumia atwekire excited akiriganirwo kumwira mawatho na mitaratara ya mugunda uriku. Nake Hawa agitwika a tool of distraction to that man akimwirigurira atekumenya. Praise the name of the Lord. How I pray to God ati ni Ngai ni gukuhe ugi wa guceraga na andu matua kuirigura ukamenya na ihenya. Praise the name of the Lord. In the book of Genesis chapter 3 from verse 1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati hivi ndivyo Mungu alisema, msile matunda. Olirio odu mwe Shaitani olirio kindu giki. Olirio dumwe, and from today practice to be a woman who answers the question that has been asked. Praise the name of the Lord. Kuwa mwanamke wa kujibu swali ambalo limeulizwa. Praise the name of the Lord. Na kitu cha pili, as a woman, listen to understand. Don't listen to answer. Praise the name of the Lord. Always listen to learn. Don't listen to answer. Kuri mathikagiriria macokie handu mathikiririe manyite na mamenye. Aworirio atiriri yate Ngai aroigire mutikanarie muti matunda guku we aroigire turie matunda maria mothe me guku ano mwetu atokanitie. Yu Shaitani oririe kiria giki ikorwo awacokirie and that is it. Cokagi uria weru worio tiga kuongerera. Atumia ni mari hinya wa gucoka guiturura nita metagira tu mundu amekire on. And I thank God atumia tio thitima tondu mungianekirwo on mungiana tucini ati mwerirwo ni Ngai atia atori metena ge yothe gokotoria no mate oyo akiria oyo etagata Shaitani oyo dirikania etagata mate wa muoyo augira totikana uri hau na hau Hawa akihigura murango wa kwamukira kirumi. Praise the name of the Lord. Akihigura murango wa kwajia gutonyia mauru matari moke muturire-ini wao. Praise the name of the Lord. May you denounce every spirit, every force that forces and exposes you to the enemy. Praise the name of the Lord. Mudhuri wako hana atia. Tiga kwa jagwire. Rajuri horo mudhuri wako we. Reke gwire. Thiko icio. Ndimuonete. Thiko icio. Na reke gwire. Niĩ maũndũ maria ngweka. Na worio uhoro wa mudhuri
ukeneana kuri thu ikamenya thiko cigana na ringi uri orera ni eriragĩria mũrũme guo akamenya thiko ndarioka ndarioka aringi ni ari namba ya muthuri waku sasa John ake muthuri kwega uko wapi tunaweza onana atekuinukite ithatu ri atekuinukite ukairigura akongerera ingi. Praise the name of the Lord. Sometimes kumenya ku control force ĩrĩa ĩ thĩinĩ waku no ikwehererie thĩna mũingĩ mũno. Hawa nĩwe wehingũrĩire kamũrango kega ũguo Saitani akimenya